Co bwringat sio iwltag len da bria. Le suan larer yn chyrmchig agos chocolate gial, had fatan y sydrame na truffle le chocolate goroche. Yn hosioch a tri Spanien môre dy far hiw ga hesach ag anam hanna gys yn hosich a plwbydich. Farin heslesh, agos ham I cyr 60 grama imegyn salingan agos ga chyrmyn cwrst gys yn ie. Nishe 30 grama suan lar, fein chyrm roche, je vesgach ag a hortga agos shawl na. Nishe yn chocolate. Ham I leg da hiad gyle grama chocolate jal an yn bóla na heie yn bial panna bwrn galach. Noor sy'n heich mesgach ag a var na leib. Heich sio nish gan nŵr dar gys a fas a crwai. Fer a bec an ŵr yn heich. Fer min stuas a vola le Spain te. Ga rolig ag an yn bwyl vec le malavan is gan crahag an yn siwg ar pwdar. Ni sio chi michael coig giag truffle. Milish le blas na messen. Kyr mi gial nach madat sio fatte.